A o ongol whaatu tuanga Katoliko po le katesimo mo alom whanau po le Savavali malam lama. Whaatalo whaatu ili pa ia mawalunga malmamalo Samoa ma le pule anga whaakipik po Samoa pia ipa anga o le au whaafofonga o loo mai moa ina le ni po le kalame. O le vainga lua le nei se whaapoponga ili po kalame o le kapite po le katesimo o loo whaanga solo pea mataita ia se vainga mua a o onga moa so lua vai aso taitasi e le afionga ia pātele Ioani ono mo le lau tele o le au ainga o le atua le e kalesia. Ma ua manatu ai se whaapoponga mo le nei lava por kalame o le kapite mo alom whanau. O se whaatou whala inga na mai le taitai le afionga i le ake pikpo le puleanga wha ake pikpo Samoa pia ia mo sese vito lio tui whata ua whapitoa mo alom whanau. Ia whaalotoina o ongal whaatua tuanga mo le whanawiti al puleanga po le Savavali malam lama o le taulongolongo i tūpua i le whaatua tua o le malam lama i mauwaa i lo whaatua tuanga. O lea le tāua peo le langlongosua mai le ofisa al puleanga i le ngaluenga whaatala lea le kalesia e ala i whaasalalangwa al TV upumana le Divine Word TV4 whapele i tūlau i lunga o le Facebook ma le YouTube. O mta upu a mata ia o ongol whaatuatuanga mo le ni vai tau whaaiu taua o ongol le ni tausanga wa amata ina i mta upu whaamalam na maino sakala meta. O se whaamanatu i lo tātou tiu te bala uina mai le atua na mai lo tātou papatisonga. O le ioe tō mana tu matulai. O le moni, o ni wha o sofia ngai le mawhai o na tolo poina le poloa inga ia tātou o atu e whaino umamaso. O se po kalame po o onga mo le whanau o lo ta o atuai lo tātou wa lofa whaamaoni le atua tāsi tolu pa ia. Whaamata ai alom whanau e whiwhia i le upo le lii. Mai le wangilia mātai o mta upu luas fulvalu, whai upu luas fuluiva ma le luas fulu e whapea. O le nei, i o to o atu e whaino umalava masoo, ma pāpatiso atu i a te ilatou i le suafo le tamaa ma le atalii, ma le anganga pa ia. I o to wao atu i a te ilatou i a tausi i mea uma na o whai atua i a te o tou. Whauta foi o te iate o tou i aso malava i o lava i le ngata anga o le larolangi. Ia, pata alofa foi ta maiti nei tai au fou. Le alofa manang leo le atua, le o tatu toi o mai nei tai au. Ese le alofa mani leo le atua a. E le atua? Tai uma. Le atua na o whapenao na tai na maiso tō soifua. So mātou ora nei tai au, ia mese foi ia le tapua inga ta mā tatu pureanga. Sengo o staulanga, ti a konu whaletua. Whawhenga mula tu whaletua, ia mese foi tatu pureanga, ia mese sa moa poto. Mai mauma pēr tatu pokalame. Wha wau, ia pira tana roi na isa kalameta. Ia ni la tai au, ia whapenao na tatu. Nā fwere mele tupu masina ne, masina lea. Rosa dio a, ia tatu talo tinao Maria, ia amata mele tatu pokalame le nei tai au. I le suafu tama, le alo manenganga pa ia. Si o ua alofa oe o le tupu. Walofa lofa le tina alelei o Maria,
tātou oti amen. Maria pa iai le tina o le ekalesia, tāsia mātou tu pai atu. Sangatu maserino lo tātou sulfanga, tāsia mātou tu pai atu. Ile sua faltama, le alo, ma le nganga pa ia. Amen. Mas tātou pat-pati na ni tahau di aira pala. Ya. Ole ua whau au tātou po kalame masani. Ole vai aso le na tea. Talo si le fia. I ole ia 7 nei. Ia 7-6 nei. I ole atou ia ia 8 nei. Le vai aso le o tuana iatu. Ia o neila. Lea satara noina le vai aso lea. Le sakalameta le pentenia. Ia por sakalameta fu il fare lenga. Ia. Au neila. Ia la tātou tanoa i le sakalameta o le eke le mosio. E atoa i sakalameta i e tau lea. Ya tununga. Lea pentenia ma le eke le mosio. La tau mo sakalameta na. Leo kele. Ia le lei mai se pati mo tamarea. Atoa i la. Dua sakalameta e tau sakalameta o le whaamalo. Malolonga pe o le Sacrament of Healing. Ia po le whaunga o tangata mamai. Ia na le kalisia katoliko la walo whaatino. Ani sakalameta ne i le tupu inisi e kali. Oni ta Catholic. Pe unka kikilo ai. Mai ako ai le fia sakalameta nge. Baptisonga ia. Pentenia. Fia. Lima. Koe fia la koe. Koe lua la koe. Ia. Ia o la tātou. Panga soro lo tātou pokalame pona iai. Tātou le sona. Ia o tātou au tūlea. E vale whawhakas. Ia. Sacrament of Healing. Pai kau whakasi me dalo. Ia. Sakalameta lea, i le kalesia. E whae ma whaau ai le tangata ua talioti, nono winga. E le o mai umba. O ngase e whaatino sakalameta lea, i nā tōu ua whataritari. Ok. Lea lahe mai i le sakalameta tātou au tōu. O le sakalameta le ke mosio, o le whaamaro longa o tangata mai, o le healing after sick, o le solo i ai lea. Ang sala a tangata ma tangata ole a ot i fa solo ka mole ia e aula ka ko kilo pe mo ka ko si o ka ko i fa ko fa no no ausi le au ka ko barang ai au ka ko mana malama e au ka ko malama o le a le sakalameta pe pakasi mai i oi sakalameta le oi Yesus lalu dia orang Malaysia ia kecil oleh tengah-tengah ya dia lakukan malam-malam idunga bere ao o malam-malam ka ko ka maki fa nga pengo fa ya o lo pesi ka ko ka ngoi mo sakala meka ile malam-malam o tamiti ka ko kile o kile le loko ai lo fa pengawa mai se agora fa fa mo pie inga ia mafai o malam-malam mai o to tamiti ile sakwa ka ko fa longo lava e kile mo sio ale la ko mai leo ka mai ole sakala meka ole fa malo longa ya sei asolo fa ka u ya foi da no ako mai le ulanga masan wala mo mo ko mo sa ulanga masan ya ulanga masan pe nga baka ki baku ole ka ku faso ida
Kako whaasoa i kako. Po le aso kou malama o iai. E winga sakala meka le o te mosio. Se isi ida ngoni mo se koa. Si ka umai ki au le wa umaka ko kala ngoa ai. Le nga baku ngoa ia mea. Vai nga yo kako kala ngoa le sakala meka. Se isi ida ngoa o le sakala meka o le ke mosio. Ku ngoa e. Ku ngoa ne pa. Yo kele. Marolongo tangata ma. Ia masi mea. Ia. Ni kurunga kamale sodi. Ia. Okay, le tino ingai fa malolo ai, le tino male anganga. Le se ala sime. Ke dali menga na wa e fa ka ka sakala meka. Ya. Ma ngai ya oka paki ka ko. E ave se ai. Fa mamai nai. Le anga sala ale tangata o loo ngase bena ta ua sakala meta lea o le taimi leva tato te vai ai se tangata konga ko ainga ua ngase ki ngā ainga ua maiti ngā aina o le almea eau na tato whaia longo iai leo kele longo le whaife au longo le usitaulanga na o le epiko po na o le usitaulanga o la touna e whaia ina le sakala meta lea i tangata mama ia e tino whailo aso mai lalo mo lea como ika ko leo ia isi mea lea ia lea wo mama asi ko mo ia lea mai i le sakala meka lea i le kanaka le ngase pe bakasi taua di sa ko bakasi taua le salamo fa maoni o le tangata kakamai i longa koe kaimi e ta tau ona salamo ia i le mele fa tau fo i le ia fa tau fo i tau fa male fa tua ia ti vai lalo fai tau ngamo ia fa mangi ngongora vai e longi upu ai upu mo le afi mo ia le apua le la ka ke maua mai le ia poporo ka upu lima foi upu sulfa se upu sulima le la upu kaunga ua mai e aso o tou ina amia tuie te ino le karesia ia la tu talo maia pe a uma on fa u ia te ia ile suau po le ali o le talo fo ia faia ile fa tutua e fa la ina ile mai e fa tu ina fo yo ia ele ali a fai fo i wa sala e fa mangalo ia te ia o le upu o le ali ele magingo le le fo isa we ko le fo pia mai le fa e ina suau isa si fa sanga se me e maua mai ka fai ka ngora mi se me ka ua o ka fa ngo fai ka ua ya le me ka ua le mai ko ia kurunga e vakasi e malesi mea nga sa wekong mea nga ka ia tatalo e vai lau lungo winga tatau ona tātou tatalo mo tangata mai tātou tatalo male whaatua e leile atua lai uma kako fa solo mai dan kako activity dia wo ko sisi mai vai kako senga group group 1 group 2 group 3 group 4 group 5 ko ngal fa sino la fatino ko fatino tali mai ko sili nei e fa tau i le sakala metra o le ken mosio uru ka ya nana mo maka ko foi fesili dia ai ka ko amaka i ka ko ngalui grup kai kai o le aro na te bakasi ya kon o le aro kai ni fatino va o le aro le atato te faia mo le tomata
hea uaku le 5 minguki ngā lue kurupu o ngā whaasoro mai leo kai kai kurupu masesi e puisendi le koukat malamalama o malamalama tātou ia ngā lue le kurupu Iya. Saya kata
maiti tara faya onga o lo ino o nepa china pon ya o le matutulupu tas ya o le vesi o le a le tāua o le sakara meta le ke mosi matota o le tāua le nei sakara meta o le ke mosi e whaamalo lo ai le tino male anganga ale tangata ma e ka ko kasi ko ya ko ka ya o le tāua le nei sakara meta o le ke mosi whaamalo lo ai le anganga ale tino le tangata o siri ronto o le ale taimi e whaatino o le taimi e whaatino ai le nei sakalamit o le taimi e matua tinga ina ai le tangata ma e wa ka ko ya o le taimi e whaatino ai le sakalamit o le taimi e matua tinga ina ai le tangata ma ko mo ya ka le taimi Anga talo katangat lo ingo Joseph Sefu makukuruku kurutu ofisili mua le ala sakalameta le ken mosi ia taning ngalu ene kuruku sakalameta le ken mosio famalo longa tata mai ko fafoisia malosi ko tino male nganga tata mai so fatu muina fatu to tata mai solo ia i foi ang sala tangata ma o silo na lua le ala tau o tau o le asa kalamita pa mama yang sala tangata ma o silo tolu le ala sai me fatino ai fatino le tai me tinga ina ai le ma silo na fa le asa me ata to tu faya mo tangata ma fa so tai le taulanga ko le ko fa wina suau boya silonga lima wai na fa tamu wina le nei sakalan le staulanga ko le ipuko sini muni muni wai na tu fa tu wina le nei sakalan o Yesu mana awa apostolo aftai alfa o Western Pizza Silo yo ma ko group 3 Mako tape ki le nei kaya o le eken mosio. Pesin mo o le a sakalame ka o le eken mosio. Yo mako kale le ngalu e mako ku. Fa malolo ai tanga tsama fa malolo ai le tino mele anganga solo ia uma anga solo ia uma ai anga sala o tanga tsama ma avese ai ele mai le pela pili sawaso o male humu silonga yo o le alona sawa o lona sawa le it's sawa e famalo lo ai tangata mama matangata sanga nata ilata rasa ile oti silonga tko o le ale taimi e whaatino ai. E whaatino e le taimi e mai ai se tangata. Ia, e ua maua le rupui, mas pat rupui. Pepa, polisi, idunga pepa. Ia, tal lava sa mo, io lo ingo nei, io nacho masino, io. Io le makut nei, io kup fo, io. Ya tu mo atu ia. Makut nei le sin mo mo. Io, sin mo mo. Le ale sakala mitso le ken mo siu. Io, matu tad. O le sakala mitso le ken mo siu. E fatino le tangata ua mai tinga in. Io. Ma solo ia ai fo iang sala o tangata ma. Io, silonga lua. Le alon ta ua. Io. Io matu tad. E sa ua le tangata ua tinga ina. Ma ole oi ma tangata ua ot. Ma tangata le a ot. Io, le silonga oi non tod. Le a le taimi fatino wai. Io, matu tad. Fatino ile taimi o le a oti ai. Le tangata.
ma le tangata maitinga ina. Ia siluna wha. O le ase mea tātou te whaia mo le tangata ma. Ia matou tadi. Tātou te tatalo mana pong. Ma whai se angalue ngā lofa. Ia siluna 5. O ina fatu ina le ne se kalamit. Ia o Yesu. Ia siluna fisili muni mudi. Ia Waina te whātaunui, ia pā tele ma de epikopo. Mas pati mo de. Ia tā lofa tamaiti, tā lofa whaianga. O le matu turupule, turupulima. Ia o le matu tiri mua. O le ale sakala meta o le kelmo sio. O le matu tadi. O le kelmo sio, o le sakala meta le nei o le whamalo longa. E whamalolo ai tino male nganga tangata mai. Masolo ia ai rea. Masolo ia ai anga salo tangata mai. E sironga lua. O le alona tau. O lon tau ua. E whamama ai anga sala. E whamama ai anga salo tangata mai. O tangata mai. Mo kufisili on kot. O le ale taimi. E whaatino. O matutale nei. E whaatino e le taimi o le awala au ai le atua. O makufisillonga 5. O aina whaatu ina le le sakalamiti. O le matua tali. Na whaatu ina Yesu. Aftaila, o matua. Ia, mas pati mo de. Ia nau whaafonga ia tātou puleanga, ia mas fo i o tātou whaalongolongo mai moa mai i le tamu whainga le whanau, i se tamu whainga i se ala whaingo fie. Ina ia whaiuno tātou malamalama i sakala meta nei, i o le kene mōsio, i le o kako o whaafonga i kari al whaangau, whaamaroro le mai, o le tangata o tinga aina, tangata a talioti, so lo ia ianga sala tangata ma, le fo e mangingo i vaenga lea, ia lenga whaakuinga nge sakala meka o Yesu. Ia malako e whakauinga ngā o leo sikaulanga. Ia o le ipikopo. Lako ke whakauinga le whaeingo sua u lea. Ia le fwoi mangingo e kako makawha iu i pai. O le tatalo. Makawha iu inga kako lea e. Tatalo mo le tangata mai. Tatalo mo lo tātou whaatua. Whaatua. Mangingo i masikako popo. Meka, ia, tungo malama kako. I le sakala meka le ngai, ia longo winga, ia le whaakuakuanga kako riko lawa ia lo whaakingo o sakala meka lea, i le kaimi ua ki ngā inga tangata, talioti, tangata ua whaatantali, le taimi e maliuai, ia o mera ia tātou tilo, tātou katoriko, tātou te wa ai etu lau a tinga ina se ngase ua, longo le whaiwheau. Longo whaiwhi au manu o lo maua le mālosu le tangata. Ne te o tupu sa avlau le tangata lea, ia e le whaatino ina, sakala meta lea, o le eke mōsio. Ia pe o se pamitalangana ni tai au, te tonu a malama le alo mwhanau, ia meso i tātou, i le sakala meta le eke mōsio, ia mese le tapua inga mai le tātou tamātu le anga, ia o staulanga uma, ia mese foi ti a kono mo lato falitua sunga fa fenga mo lato falitua ia no fo woto ta mai te sa mari fedela ia mese tato puleanga ia sa mo ato o lo mfai na mai moina ma fa longo pea wa eni si lato e martua ai le malama i sakala mete tato te katoliko ia il menga ka o kakuriko nga o kakuriko ai le malama ia e nga fo ia vaenga ia e koe fa pulai ma koe fa manatu e tato ia sakala meta pe ona wa o tatu e kalisia le ala wa mai a sakala meta e lua ni e ta o sakala meta o le fa malo longa e ile pentenia ia por sakala meta le fa le lenga ia male sakala meta le ka konongi o le e kele mo ia ai se i o tatu talo le tua ro matu tamai pa fitai le tai ao i lo lofa mo lo wang le matu po kalame malo mo fa nau ia tamu fai la fa malama
sakalameta po aonga le kalesia ia whapenau na sanga whakapula pele anganga logo fiu e mese fōi mai mua mai sa mua poto tātou pureanga tai o le kalesia a usi taulanga ia mese fōi ia le au whaingarunga ngā lue le atua ia mese malu o le tātou e kalesia sa mua atoa ia mese ia tonu o pule ngā rin whai pule ia ile anga le logo fiu tātou talo whatasi ia le yaso i le tina pa ia o Maria si o lofa le sina si o lofa wara ngātu atu e mātou nei whanau tase o mātou tāngisi malawe nei mungo le whāno no le nei no mātou pautua e whāsanga mai a te mātou i o pongaro a mamae po i nei tāsenga Pai mai e sul po manu o wa o e Maria ta po e Kingar pa ya Yesu si si lo wa ngamalu Pe aso mor ma to fa tia te oi Maria pa ya di tina le kalisia Watu masilino no tato sulfanga Soe mato teifon whakaiatu ia te oe. E leile atua. God is good. All the time. Jesus. Power. Suapu tamaha le alo ma le nganga pa ia. Amen. Stako pat le kaya.